Zamling Jontin Jagab Dungi Tunzo Dumingla G7 ki Chisilun Jinlambe, Chiso Yangtula Zisung Shushin to Loni ki Jesu Tari Ngusu Jensum Na Yupshi. Inji Jasa London to G7 ki Nimani ki Tsungdu Di Chushi Nangla, Tunzo Dida Rashi wa Dawa Tebe Nedo Kejikak Tola Jumana Yuptang. Nidung Chupshi Lola Russia ye Crimea Zenzu Chebe Genki, Jontin Jagab Dungi Tunzo Di Kongne, Russia Chimbu Da Yupshi. Terden Tari G7 ki Lunchin Nampe, Niecha Russia ye kimze yekab Ukraine ki sansam gyudu buma rimchu jeb telyang gyonju shukchina yopchi. Amerike chisi tungji Anthony Blinken chi. If Russia chooses to Kesi Russia ye kangjung nangme dan zenshi ki ledun jeb yina nganchu dalin chigri. Yina yang nganchu netan chidu du dongdo me. Tarigi tsungdu di nala yanaki goli yang linglo na yopchi. Amerike chisi tungji Anthony Blinken ki kyatu sungdu. it is not our purpose Nganchu yanaki nushu kagi dan nondom chendu me. Nganzu migyunde tikdim dembe gechi tikzu di jenzin dang sungkyupcha gyudiri. Kesar esa mingmak nimo yanaka shungyen sargan ki, Amerike yanaka nyanga sarwa di chenga wondo chigidu je gyonju che yupsi. Wongyang sedong nyamshiba John Kerden ki, G7 zamlinga jontin kegab dungi tunzo dihi, jikton kubje dunju dungen lola, sanzu ki kapsu dembeb nabe zadun tida sungkyup naga yore chi sungyupsi. To protect within its own members. John Kerden ki, G7 ki tunzo di tumin nang gu sungkyup che gyu tang rangwan tembe mangzo tang mi ger ki rangwan sungkyup che gyu zadun di da jenzin tang geji na la tarbe tongdam na gyor che. Yina yang tenga jikdong kubki dunju dungen lo la Russia ki dopshu gyaji che zu te tang tengab yang yana tang temin ki zeno wangzin ringlu ki sishun ka ki G7 tunzo ki zadun di da la nyo zin nyinga so nye yor che. Authoritarian regimes. Dilo G7 ki tsungdu di na la Australia tang yaga lo Africa tang lo Korea che ki chisilun jen namba gachoo nang kyul rumpu na yoba dini yaga shidi kyazo ngaku ki dencha ki tola tunzo di yi gengur cheshi na yoba di sewa tsungu yobchi. Nyamshiba John Kertin ki sungdu. Birth of a broader democratic. G7 tunzo ki tsungdu di na la Australia tang yaga lo Africa tang lo Korea che rumpu cheba di yi mangzo yekab ki kimzang chenpuchi tsun tube gezin chenpu yorchi. The G7 itself. Tari gyusungdu di tola G7 jontin kegab dungi tunzogi chisilun jen nampe, Myanmar ki nala chakpyo singwaan zingzho che de mangzo tunyirwe mimang ka tola changnyon sabji cheba dila, G7 ki tumungi dalinshi nangcho tang, tishin Amerika dan nadro maktung tikzu ki puma nam, Afghanistan ki sato na chidin nangu tsuba jie ki gola yang, gajyo lupu na yubchi. Inji chisilunji Dominic Raab ke sungdu. making sure that we Afghanistan ki nala ngancho jigyu ringlu gogo ki nishuk di da yunzi chikyu tang. Afghanistan ki nala tandapadu chungba jumze di da chusosu mirowa chikyu tang. Tama Afghan mimang yong la keben yube hide tuyandu tuyamyo ki gyurim di tuyangyo yongdab chikyu yin. Tepa na tsoba tiksu ka ki G7 jondan yekab yungi tunzo di la, benjo upong yekab ka la dohim nelim ngonko ye menkab topdab su roram nang kwebe bugu shuchina yopshi. Zamling nyamche kezo ku sungdun chebe na zamling yongchab ke nala ngongko menkab jab simpe mimang gyaja kubchu tsam shikni jondan yekab ka ki nala chung yopshi. Terden ringmen chinda chukbe nala inji gyasa London to G7 jondan yekab yungi chedu uti nabe sungdun ngushi kap su Amerike sinzi kushib Joe Biden chigedu sigo thoma tere pepgu yobtang. Sungdu te tola dohi nelim goksung ki netong ki tola gajo zobu nang cha yopshi.